Luka bungkwa soltak somleni te sol khiak na wan jesun somleni te asom asam khom a doinin teng tunga thil hi theina le nat na te thi dam theina thu nei na apia hi uchi in pathian lalgam thu again ding le damlo te hi dam ding in asol kheta hi akyangwa zinna ading in chiang khun hiam kolzal hiam tangho hiam dangka hiam bangma kengke un puanak ni leng kengke un natuna inwa tungkin ken unla huai ina kipan pai khia un huan ahon kipa pi lo peuma huai khwa a kipan napai khiak chiang un amao mo pai na ding in na khepek u wa le vui tat khia un achi hi huchi a akwa huchi in akwanta wa khwa aton vial u hi gamchi a tanchin hoi a hilwa mi a hi damzel u hi herod lungwaina huan kumpipa herodin athil hi teng u anaza a khen khat in zohan hingnon ta a hi achiwa khen khatin eliza hongkila ka hi achiwa khen khatin ni dang lai zol ni kwa hiam thonon ta a hi achi ziakun alung jing ta hi herod in zohan alu katanta a himale hi chilom lom a athu kazak kwa a hiya chi in ama mu atum ta hi mi pi sanga wang na huan sol tak te a hongkik non un akyanga hathil hi te u ahil u hi aman amau te pi in khopi betsaida kichi a apai tuam ta hi hoima le mi pi ten athei wa azui zel u aman amau te ana kipa pi a pathian lal gam thu ahil a hi dam ki phamo pe ma te a hi dam hi wan ni taglam ahong hi dekta a somleni te ahong pai wa akyanga khwate le hakim gam a gya na le annek tuidon zong ding in mi pi te pai sak tan la gam keumun a om hingal hanga achi u hi aman bel akyangwa no nek ding pia un achi hi ama mi hiai za nek ding iwa le sakke le tang ho phel nga le nga ni kia lo ngal bangma ine ke u achi u hi pi chingen leng anga sang nga phial a hi u hi huan anung zuite kyanga mi te apol pol in tu sakun asom nga zelin achi huchin ahil wa atu sak vek ta uhi huan tang ho phel nga le nga sa ni ala a van lam enin awal zol a abal kham a mi pi ma a luiding in anung zuite kyanga apia hi huan anewa awa chatta wa akham wal ning te u bom som le ni aluak dim uhi peter in jesu kyang peter in jesu chris apuang hia huan hichi ahong hi a jesu ama kya a athum lai in akyang a nungzuite a omwa kyang wa bipi ten kwa kahi ahon chi wa achin adong hi ama baptist pa zohon ahon chi wa himale khen khatin eliza hiam nidang lai zon le kwa hiam thonon ahon chiu chin adong hi huan aman akyang wa ahi le no kwa kahi na hon chi u wa achi hi peter in pathian christma chi in dong hi jesun asi le thonon na ding again khol huan huai thu kwa ma hil loading achibek bek in thu apia hi mihing te pa tapa in thil tampi athuak dia upate siam pulian te le lai gel mi te de lo in a om ding tha in a om dia ani thum ni in akai tho in a om ding achi hi eima ki pai dia chi na hua ni teng kyang mi teng kyang a kwa pe hon zui a ut le ama kingai saklo in ni teng a ama cross wa in hon zui hen kwa pe a hin na humbit udin atan ding kwa pe ke ma zia ka hin na tanin a humbit ding min khovel apum in nei hen la ama kimang sak hiam ahi kele ki man lo le ama ading in bang aphatwam dia kwa pe ke ma le kathu aza pi mi zo mihing tapa in ama thupi na to apa thupi na le angel te siang tho te thupi na to ahong pai hun chiang in aza pi ding hi dik tat in kahon hil a hiaya dingte diktakin kahon hila hiai dingte a hen pathian lalgam amu masia u sina chiam lo hial ding a om u achi hi melam da na huan hi chi ahong hi a jesun athugen nung in ni giat hiam peter zohan le jacob api a thum ding in tanga a ho to hi athum lai in amel a omdan ahong lam dang a apuan silte mi leng thei in ahong ngota hi
huan ngai in mi ni ama to ki ho wa ki ho wa huai mi te mo si le Eliza a hi u thupi na a ki thuamin a ki la kwa Jerusalem a si na a hi bukim ding thu again uhi Peter le alom table a I mut u aswak a hima le a hak te tewa athupi na le akiang a mi ni ding te amu uhi huan huai mi ten Jesu apai sandek lai un Peter in Jesu kyanga heutupa e ading in hiaya a hoi da ada aidak buk thum I kho dia nang ading in khat mo si ading in khat Eliza ading in khat achia athugen leng theilo pi in huan huai thu te again lai in mei a hong kai a amau alia ta a meilaka alut lai un alau uhi meipi akipan o hong swa ka yai katapa katel a hi ama thu ngai un achi hi huan o adai takin Jesu kya amuta uhi huan adai di de wa huai lai in athil mu kwa ma bangma ahil ke uhi pasal nu mei doi mathi damna huan hi chi ahong hi a azing in tang a kipan apai suk nung in mi pi tam pi takin ama anadon uhi ngai in mi pi laka mi khat akiko a sinsak pa katapa ending in kahon ngian ahi ama katapa nei sun ahi ngai in doi in aman a akiko hegui zel a huchi in achil phuan ke hial in agimbol a nakpi taka hi sudupin apai san zel nanung zuite kyanga del heading in kangien a hi thei ke u achi hi wan jesun ginna nei lo khangle me lampial te o hiai bangtan a hia ka hon thuak thei ding hiaya natapa hon pi in chin adong hi huan ahong pai lai in do in a hi puk e ka nak pi tak in agimbol ta hi himale jesun doinin ataya anaw pang a hi dam a apa kyanga apai sak non ta hi jesun asi na ding again kholni veina huan mi teng in pathian thupi dan lamdang asama ma hi huchi in mi teng in atai hil teng lamdang asak lai un jesun anung zuite kyanga hiai thu te nabil wa alut hen mi hing hut a mi hing tapa mat saka a om ding a hi ngala achi hi himale athugen thei siam ke u nya a thei lo na ding wa kisel a hi hai thugen tanchin ama adong ngam ke u hi kinga inyam na dik huan ala kwa athupi pen dia chi thu ana kisel u hi jesun alung tang wa angai to u a thei a naw pang neu khat akai a asik a om saka akyang wa kwa pe ukamin zia ka hiai naw pang neu ki pa pi ke ma hon ki pa pi a hi ding u ke ma hon ki pa pi hon sol pa ki pa pi a hi nave kwala ga naw pang nave kwala ga neu pen athu pi pen a hi ding a chi hi johan in heutupa kwa hiam namin a doite delhia kamu wa kahon zuina wa pan lo ziak in ka khamta uhi chin adong hi jesun akyanga khamnon ke un kwa pe no hon dal lo no lam apang a hi achi hi samaria mi te jesu ngai lo huan hi chi ahong hi ama pi to hunding anai takin Jerusalem a ho atum tinten ama mi anatai sakhi huan apai wa ama adia nakiman sakding in Samaria mi khwa khat haluthi amai Jerusalem kholam nai alat ziakin ama anak kipa pi ke uhi huchi in anung zui Jacob le Johan in huai athei in topa amaute kang mangding in Eliza hi bang in van akipan mei hong ke ding a thu kapia ku hoi na sa hia achi uhi ama akiheya ama tai in bang kha apan nahi wa chi theilo na hi uhiam mi hing tapa mi te hi mang thang ding hilo in hondam ding a hong pai a hi zo hi achi hi huan khodanga apai ta uhi nungzui ding te theina huan lampia apai lai un kwa hiam in akyanga napai na pe kahon zui ding a hi achi hi jesun akyanga sehalten kwa aniwa tungleng wasa ten lengbu aniu himale mi hing tapa in zo alungak na ding mun ani ke achi hi jesun midang kyanga hon zui in achi hi himale aman topa kapa hon vui sak phot in achi hi jesun akyanga misite
mi ami si u ki vui u he nang pathian lal gam thu vagen zo in achi hi huan midang in leng to pa khon zui ding himale ka in ami te kampha in ka hon in hon kha khasak hon khasak phot in achi hi huan jesu na kyanga kwa pe ulele na len a nunglam nga pathian kumpi gam mi hitak a hi ke achi hi